beef leyi sukela yewe man A xi te kwihi? okay about me A ti vuyi hale. danke no kama oka mashanga ntshama kwala ka ngoma mire boti ka n'wina ya maka fya okay shakarani mhlaka n'wina Ifani futhi ya. na ngoma swi tiva zwe okay Nyana xandla nyana. na ta vutsala Ti fine. beef leyi ya n'wina eh na lava ma vitana ku i va goma swi sukela kwihi ku lava va tshama kule ngopfu na hali laha loko a ku ri ko munhu wala kusuhana ni ta ku maybe siku rin'wana hala tibini mi tshame mi banana kumbe swin'wana kumbe a mi risanga kahle timbuti swi sukela kwihi itshame ya chaya ngoma ri kwala ka va yi nga chayi a ndzi tshama ni kamba a ndzi tshama ni chaya oh antwa eku hi mhaka ku me tshama hale va tshama le kule se la ya chaya ngoma va ri kwale ka vona vo na teti va twa ku va titwa va ri kwala so question ya wena hi twa beef m4 we nga beef ana lo itiraka na yena sukelana ka loko un'wana a fika bana jealous okay beef sukela ka jealous loko un'wana a tluliwini kumbe loko un'wana a vona honge nta tluliwa oro loko a vona honge xisa lexi nga ri hi xo lexi xi ninginisaka oro xi n'wi ninginiseni okay wa swi twisisani ku na yin'wana ya ku vutisa leya yo so bohana a ku yini loko ni vutisa ku loko ni ku ni twa vanhu vo tala la tikweni lava mu ngo i maxaka ya n'wina tanihi ku muri ni mu ku la ka ngove hi maxaka hinkwenu va ri xikandza xa n'wana xi chuchekanga ene na loko va hlangana na n'wina tanihi ku mi munhu a tivekaka va swi rhandza ku i nga ri mi nga chucheka van'wana va ri hi chava na ku kombela ku teka swithombe ku munhu wa kona i vheya a nga va tshama va n'wi hlamula a ni swi tivi mara a ni ta ni ta vutisa hi mani ku byela ni ku na vanhu van'wana loko a miyelini xisa xin'wana i twa onge xa loya hikuva xi miyelini xin'wana loko i xi vona i twa onge xi nga dlaya vanhu misava yi hela swi hikuva xi miyelini wa swi twisisani ku na mitolovelo ya munhu ne ku na ku munhu loko o va a pandza hi nhloko ne kumbexana tlakusa nomo a wu tlakusela nyana sayitini a ri ku tin'wayeni ka ku pandza ka nhloko leyi mara we i nge swi tivi to xisa lexi kasi wa xi tshama xi kha xi tilumala loko xi tshameni kasi i ndlayini i pandle nhloko ende nhloko leyi ya n'wi hlupha wa swi twisisani so loko munhu a languta munhu loko i ya ka munhu i xeweta munhu yani khihleki vona a nge hleki na i kola a nga tshama ta kambe a kha hleka ni nga hleki na wa swi twisisani na ku we i tshama la ka ngove la ka ngove ku hava munhu loyi a nga tshama a endla swilo tikweni loko mina ku rhandziwa la ka ngove ni fanele ni dlaya tihomu ta 5 ni vitana swi hisa ku ni wa byala ni ta themendeliwa ngopfu wa swi twisisani swi fanele ka ZZ a va dyi xitulu because a ni swi yo tswitswitswi kwala xitulu lo timovha laha ti va ti ri ku kandziyeleni ka xitulu wa swi i matamatisi se van'wana hi mini vona loko ni pfukini nge se hlava ku hi le diya maswisi van'wana mi tlhe mi teka mahungu mi va fambisa mukamisa loyi kumbexani i hlambi 4 wa swi twisisani so swi swo tala la munhu a nga kulela kona a va tali ku n'wi amukela that's why i vona loko tsariwa story ne la munhu a nga kulela kona va n'wi amukela after ka leswi a swi endlaku swi va swi pasini hikho va n'wi amukelaka okay ku endleke yini laha u nga tswariwa Yesu i vambiwe kona ni na mhela ka ngove la ni vambiwa kona hi laha ku nga na ti-enemy ta maxaka wa swi twisisa ni na ku hlamula yin'wana vanhu vo tala mzini va na problem ya video leya ni nga yi teka na Gomcha emfo xilo xa i nyoka ni nge vi chomi ya nyoka mina because na swi tiva ku nyoka is too dangerous wa swi twisisa ni nyoka liya yi hanya kwala misaveni Mr Post a hanya kwala misaveni hi tirhisa xikwembu xihi that's why loko ho va hi ri xikolweni i khoma number 1 ni khoma number 2 ni sungula ku jelezela i nge hi khoma hambi number 2 hambi number 1 se i ya kule ngopfu because se i tirhisa jelezi ende i tirhisa xikwembu xa yiwani wa swi twisisani ni nge pfuki ni ve chomi ya nyoka liya ende xin'wana lexi ni nga ta ku byela xona lavo vona va kha va blama va ka hina hi ngheni misa loyi va endla tibari a tifenta mina letiya ku nga ku ri tifenta ye Gomcha or lovo ka va nga swi tivi ku va wela kwihi tifenta mina ta swi tiva ku xisa lexi xi le ku ndleni ka yini tanihileswi na loko swin'wana leyi sukaka kona a ni se tshama ni khochiwa ku ni ndlisa ku yini se hemze a hi tshiki swo tala ni album yi kona yo yimela lockdown yi hela a ni to endla kwata ni yi humesa lockdown yi nge se hela
Since vona ku na vahisa lava va nga printa ti-CD Oh. va ta loser because ti-CD a ku print mina a ni lavi nchumu ku printa ti-CD. That's why swi na swiyengeyenge ne le femeni ku na lava tirhaka hi ku rhana michini ku na lava ndlaku yini ku na lava ndlaku yini na kwalaha endlisa swona mani na mhaka na swona leswi hambana yo humesa hi online swi tlhela swi nga xaviwa ntani nga ri na probleme. CD kona na loko mo tshova movha lowu ya leyi wa ntima sweswi ku nga ku na swin'wana swo va 2 box a ni yisa ku mfana wun'wana loko swo tshuka swi pfuleka swilo a ta va a tikumini hi ku i mfalo ni nga n'wi tshemba wa swi twisisa mziwana na xivutisi xin'wana Hayi ni u xava ku na un'wana laha ku vutisa swin'wana laha movha leyi lombisiwa ku yini leya ntima leyi movha yi ya ntima swa movha ya swi tshikeni he bro mo mi ya yi lomba kwala ni nga yi lomba kona he bro hi swona hi ta